Haringke sarni bisingte tini sing kok khnalena chini central ni IPF ni AGS sar uttom kolani bisingte sar obo bojaga ongkha tini o joining program te besok family ongkha ki sakin. Acha sini channel na hambai tai tini jotono na oro manjak nai rono bul ang hambai ru tai sini channel nai tongnai joto lukrono ang khabai khubai hambai ru eke sentabo oro sini party IPF kila division ni andara join kami primary committee go sing tini kaisa joining program na lai tongo oro tini bebagai so 30 family phaina tongmani hingka tini o lockdown rong tui tini bo bazar dinongoi sing tini abo second no tai se singmatlang laisinai to tini nokhung sinai mane 12 family sing oro 26 buta sing CPM BJP yakari TNP yakari haini rokno sing lamsok sarna sungke haisi tabok beskangni je election ADC election to BJP rok to rang bai ba je kono epono je sakapano brani ya phone na ni saitung ke no ni IPF rok tam wan subit acha nai dang amon sanamo sungo jeng IPF di khama hangklai rangri ni bagaya omo sini sentiment issue oro rangri oro kun bada khaini asung ab kopsi taborom de jeng asuk din khai phemani jeng saboni rangbai jeng khaiba jeng keboni rangbai khaya abok je TPF di INPT hindi je sini IPF ti hindi hau mai tong abo tamani bagaiba TPF rang masa ya INPT rang masa IPF rang masa ya mokhe sini sentiment isu hain bagai jeng BJP rok sai tong tung borok teluk mungjai tong borok sabka sat sabka bikas mani borok abo tatalongkha miss call likha chakri mane hmene borok tatal khlaika 300 taka rega 250 taka rega bill jene hmene abo borok tatal tongkha tai gabang mano borok je smartphone ma abo tatal borok tabok totally jeng nugui tongo BJP tatal sawoise katai tongo mahai amdagai jeng bises ka jeng balaika sini o kila division tabok dukhu nanglaijak karon sini local ni MLA jeng dugui bono pass khaimani bo tabok jengno ekdom kok sanabu naya tai mungsabo jono beneficiary kono jono suduk ya men bagai borok elakan borok ekdom taung jotono BJP no selengi tongo geseng gajai jeng beskang jeng success khainai jeng abo 100% lokoroni support mani tong nai jeng jotone thani jeng bakha karak bai tai jotone thani kobongmung gunar jeng sai tong inka sar tini ni bale tai next day rogo tai program khaijang nai tong next to jeng program mung thangsin tabo karon কিন্তু লকডাউনनि कारणे जों अनेक किछु तो बाधा दंङै दं जिनि हंका tai वातै बगै मियासि program दंमानि हंका आवक्लि बहायनो जों गनजि बासे program दं वातैनि बगै आबो बहायनो सक्सेस जों लियाहाय तो मोटा मोटी हंका हंका मिया बहायनो जों अर program दंमानि मिया बहायनो वातैनि बगै जों postpone मा खायया बगै किन्तु ताबो तो जों बाथागै दंना दराया जों पारा जों रेलि खायनाय tai जागा जों दाव मिटिं जों अंखरि दङ जों sini kila ekdom जों सक्सेस खायनाय सुरु किलाया जोंनि साराथिबानो ताव जों जतन नुगै दं YouTube नि TV नि फटो नुगै दङ हाव जोंनि थानि 2018 नि हेगा जों खायनाय abo jonatani wanja sarna sumung tabuk je kabangma lukorok BJP ni ukloge sinbai tongo ba kebo congress ni ukloge sinbai tongo borno kan tam koina musung ang borno bon koina musung BJP hindi congress hindi CPM hindi borok kha jatiyo dol kha jatiyo niti je dol de niti rimani borok arani bari khaimeya ani bagai borok je wanjai CPM bu wanjai BJP bu wanjai tabok chini ro tabok tripura sarkar je cholai dongmani wanjai rok je cabinet je sidanto khaimani abani bara borok kuno samung tangmeya ani bagai chini borok kabangmano kifili dong ani kok sarna tagi se paita singni tabok to thangnai assembly to
जुट के BJP IPF ti bot basa ka ta kai single the contest khaine aboni kwan sum ka ta mele hambai ning abo khub kas kaham question khika जों थांनाय 18नि एसेम्बलिआव जों पहिलाव जों कक्साबलायमानि जों 20 तानि बिसिङाव 15 থেকে 18 तारिख माय जों कन्टेस्ट खाया जुद थांया पिया हेमन्त बिश्व शर्मा साका जोंनो सरकार फैफैदि के बसकांनि ननि टेरिटरियेल काउन्सिल जों खायनाय म हाई पावर मडेलिटी जों खायनाय कक बरकनो बहायनो जों अस्तम तपस्या दायरिनाय ताइ गोबां मासिनि दाबि गसिबै ताइ बसकांनि कामिं इलेक्शनाव लोकसभायाव थांनाय 19 लोकसभायाव जन काइसे सीट दंमानि आउ गोलिया के ताबो एडीसी को बरकनो फ्री के याफारि जों आईपीएफ दिनो एडीसी याफारि ने 2018 गुवाहाटीआव हेमन्त बिश्व शर्मा नेडारनि चेयरमैन पश्चिम बाय जों जुद थाङो या ताबो बरक ताम खायना आबो जों परिस्थिति आबो जों परिस्थितिआव जों जतन तिग्रा सार केयार खालामना बागै आं जतन